Hello muntina namite ho josi limna kahin nei kinun tu ni khu Sunday ni ahi to kilhanin happy Sunday wish kahin bolun tu ni khu olla ni sim som langa sang ni le som ne lia din jong Thusoh ho anangai kitaw hiti Jani jingka 945 velchun Thopal district Salungpham maning leikai Salungpham high school koma ke kaptu na anomin meite militant khadin thina atuin adang migum ho chu mat ahi danu Thusoh chun asei na hi hichithil su hi police hon car nia hung le ho chu ginmon anei jiun azui zui na hi le mithal choi militant ho chun commando ho chu ahin kabun hiji chun alang ton ki kaptu na anomin meite militant ho khadin thina atuin mi khat ras medicity hlutahin adang gum ho chu police custody hlutahiwin police ho seidanin amo hi thalle mei chang phachom pi ti chu insas SLR 303 rifle phaisunga anagu do ho to matha hiwin hiji militant ho hi aban investigation achil hajing na lai na hi ati hitol hanchun jani khun kakching district muna na tonga Bihar mi Sunalar Kumar le Dasarat Kumar ki tite ni chu anato chailhon inlam akile hlon na in meitei militant ho hedia gin mo ho chun anakap liun hijito kimadin police in khul na achil ha pi jingun kon ipizia atha hamti kichin ta het hinai poi jani kho anagi chai Manipur United by Diversity kiti theme noya chadong kho Kamyong district muna kingun Indigenous People Forum Manipur kiti lamkai de mai phave hla na the ki hol khatlani vaibol noya anaki mangchu Tangkhul Naga Long kiti Tangkhul community a apex body ki Lahkhom na chun nasata in hitabong kin hingong ahi lo le organizer ho demna anein chule hechi Indigenous People Forum Manipur kiti ki Lahkhom na ho ahet phalo ahi danjong anaphong do na hi chule hechi ki Lahkhom na alam kai chadong khumi ungnaw sang kasar hlinlal na sayin nagamin manga kingun akibol sangta indemin organizer ho chunga action jong ki lading a hitin TNR president Sur Wasum chun asei na hi hechi kingun hi government of Manipur tourism department noya anachi la hi hechi kingun hi chamnale lol hin tu ma ki mangdanin anaki sei jong le Tangkhul Naga Long le Tangkhul community sunga ki Lahkhom na chum hon nasata indem na anneu na hi Outer Manipur MP Arfit Karngamin Jani khwa Lok Sabha in Pimuna Indian Constitution kumsom sagi lenga sung journey discussion anei nawa Manipur Gamsung boina thu asei na achun lasom la ko chita sa Manipur boina itidana mi pite thu do Prime Minister Modi in donbut na api loham Center le state in ven bit na api zo luzia mi pite hin thi na atu jing ding hitam India hi leisi chunga economy sang pen hola athum chan na hitin economy thubo akisein mihim akitha gama mi omlo ting economy chu ipya pangding ham heji chun Gamsung lam kai hon Manipur avilova ki khial na alhudova iza kaya mopun ala diwin jong tipna ananei na hi Israel Defense Minister Israel Kachun asepeite chu du tapsunga hi Syria to gamgi buffer zone Golan Heda ki gingjinga umjing din tipna annei na hi Syria Gamsung rebel group hon thanei na ahin tu zowa patin Israel sipei hon nasata in Syrian Gamsunga sipei ho mancha adia chemical weapons tool air defense le adang dang sipei ho mancha koina zo si chu thingnoi ho khul alhun ding ki chat na in bolunan bom zawal anakap lu na hi tu le tu hin Israel 10 sangkhat jako somgi lekhat kuma Arab le Israel ke ka gala anala anaw gamzo si ato pa tawin Hichimun hi buffer zone in asimun hiji hin boina anomjing na lai na hi Magwe region yanang yong township muna yanang yong PDF hon junta sepei lam kai ni agu a thupole milhamwona kivona thilum chan izakai khuljing mini chu anakabli tawina hi amani hin civil hall junta dodar ho chalo na ho hi gu thima junta te kom alut jil hona hi heji chun yanang yong muna PDF hin khu mulim ho zo se jong amani ji hidanin akisei na hi Current National Union hoa kun thupun ki mu chu a hi le current state sung Liangbe township muna
junta sepei hon junta sepei adin recruitment a bol gun iti hama mi akingai chat ahlin lole faina kolsum million thum mi khat chen api diu chule manazong diwa hi ati Technical Operation Commander Colonel Somin Ongin asai ben achun khosung khata mi khat chi hiding mi som sagile ni be hiding ama ho chu 8 military service muna sol hidi wahi junta te hin kumsi le am ho control na noya gamsung zo sia hi pasal mi sang som gu be training regional headquarter muna Lahkhom sung military training boarding din to gun anane unahi EAO tichu itning arm organization akun thupon ki mu cha hile achi sani khwa Chinese government in tipna anane dungzuin Kachin Independent Organization hon ato pha naw China to gamgi get a hon ki ta diwin phun do na anane unahi chule falam le chin stil langa na satan ki kap tu na ominahi Chin National Defense Force hon asai na wachun junta ten thal na sata ta le air strike zong anabolu na hi ati Military Council akon thupun chu hile Myanmar government in Gamsung mi Gamdang tichu US Singapore Malaysia ti hovela boilova na tonga anachi theinaw chu government langa kun Gamdang china dia phalpi na lekha akhata adiwin thupun abolu nahi Defense Service Technology Academy graduation kina analhat akun juntalam kaipan research borho hinga tipna anane na achun tu khang hi artificial intelligence muntina aki haman ta'zin hichichung chang nasata khulgin nale het ben nei din tip na jong an neu na hi aji chu military lam in jong hitobong ho hi nasata in hoila hile akiman lo na tapun igam sunga drone sim theiding meter sim theiding achang sim theiding kiti ho jong hi mundanga kun ki mujing nanti ahin inam sunga wa kun hitobong chi gil na het na nei hon namsunga mancha theidin panlaw hitin chule tu khang hi intelligent artificial khang ahitan izakaya science and technology ki mang ahitan I het now ibol thei now ichi na ho zo si chu kukinam pi adin makhowan nan hong pangjing ta han ti chu tu ni khwa dinga KUKITIMES a kun Thusoh chum ho in sim do theu hi chan chu hitan ti